Enshonga ngabagari amashemerwa ubw'abakristayo b'obureberezi obwa North-Ankole Diocese babanu bakira Bishop Musya aba bayirundanira al Kaguta Road kumutangirira kandi nabwanyuma bamushendekereza mpaka ha bureberezi aho barukuza kumwemekera izoba heriyanye nchakare ko mureberezi wa kashatu ombureberezi n'ubumwe abikiriza aba omukutangirira Bishop Elect Alfred Muhozi bagira ngo bashemererwe aho gutoranwa ko mureberezo wabo kandi behireyo gukora nawe turya habo kwakira Bishop Elect emango watoranire kandi twena n'abakristayo n'abahore n'abasaba dikoni twena twehireyo gukora nawe kwena ngo bureberezo w'ikigume mwino umwe byasanga kama simarahanga habo gutoranda umureberezo wa kashatu Reverend Canon Alfred Muhozi utwitekateka ja kwemeko umureberezo wa kashatu turiyaha tushwekera abagenzi baitu kumwakira mu kitinisa cyangu kandi tutekateka tuhamya tuzakwatanisa nawe tuzakora nawe tuzakora umurimo gwaranga tuzakomeza umurimo gwenyiri tuzakomeza nyuma tutekateka yone kandi ni ubureberezi bwetu kandi we Reverend Sam Muhanguzi wabajekira bahore nawe yasimarahanga aho gutoranwa ko mureberezi wa kashatu hatari mu ndaro nanye nahabumugisha go guterana n'abagenzi banje abo kwakira Bishop Elect Reverend Canon Alfred Muhozi na Mama More ninyongera kusima nanya irakari abagenzi banje kusima ranga munonga bwa North-Ankole dahanga kukuyana gitondaho ukwetora ndabarebereza bayo kuko mugenzi wanje yagamba ntwakira umureberezi wa kashatu nsima ranga munonga tutayine ntaro kandi we Fibro Achija wa Mothers Union yasimarahanga aho kubasi hakitini seki shemererwa munonga aho kurema na hati no mwana witu twagaruka twatunga Bishop witu wa kashatu kurga North-Ankole mwe shemererwa kutiriya simarahanga kutishya izoberi muturondera mutakwa twire ntumanya no murokore na mucyara we hanga bahaba basize umurigendo rusero batandika kandi we ori Bishop Elect Alfred Muhozi yashabira abo bona abamutangirira umugisha yebarahabwe icyo cyawe cyo tekatekere karanga yebarahabwa rukundo ya North-Ankole kwinganeti yebarahabwa ababatsiga hamakaga babijabwe ito bateye umushanabwe itu yebarayi mukama ubashashurira kirabona utereza umugisha gwawe ubahereza umugisha ubashyikize barkwetenga utikirize nka North-Ankole oteho mukono gwawe otsibe mu mbabazi zawe tushabare izina ryawe rihimsubo habo kitinisa Kristo Yesu mukama wetu usinge bwawe rahango burenge kwetegereza ku Istwena urinde mitima yitu no bwenge bwitu kumenya tukunda kandi twereza kandi umugisha gwawe rahanga tata itoturo mu iguru no mwana umucunguzi wense no mwe kwero kumuza kuba harimo mwena kubashikirize gutabaragaho kuruga hati no kwistebiro byona ori Bishop Elect Alfred Muhozi naza kujwe ko bwa Bishop Nyenchakare ebiro 26 kwezi kwa katani 2024 ahaburizwa North-Ankole omuri Kiruhura kandi ati Bishop w'ikanisa ya Uganda ni warukuza kuba ibembiro mukorogu abwa Sky TV ya Genshonga ndi Job Kato omuri Kiruhura webare Job Kato makuru agandi hagarukweshaniriza